سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما تكونوا السنة كتكونوا نايوتر من يوتيوم أبدا فيديو زيا أزيو ترز بلق عنقوا كما دما عليه تاونت كاب حجر يوكرين كم مرحت يوكرين زمت يوكرين مسراشا دحرموغا بستفتري حقواف نايكو طبعا نايكال بوليتيك كاوتس الوان أبو برتعوغي كايدالو كابتن هجرات بزمن قدما أفريقيا بستفلالي من قدي ውጽኢት ናይ ትውግን ጸገምን ኣብ ዘሎ ንኣፍሪካ ብብዙሕ ካሃስያ ኺኢሉ ኣብዚ ሕጂ ቅድሚ ናብታ ቪድዮ ምኻደ ነቶም ነፍስኹም ትጸልኡ ቆርበትኩም ትጸልኡ ንኤውሮጳን ንኣሜሪካን ክጽረፍ ከሎ ቀጭቀጭ ዘብለኩም ምናልባት ክትገጥፍዋ ትኽእሉ ኢኹም ክትሕመኩም ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ብርቱዕ ቋንቋ ኣለዋ መራሕቲ ዩክሬን ሽዑ ዝገበርዎ ጽኒሕና ክንሪአና ብሓፈሻ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ድማ ብፍላይ ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ኣገዳሲ መልእኽቲ መልሲ ሂብሎ ካብኡ ጥራይ ተመልሰ እሱ ጥራይ ግን ሩዋንዳ ወይ መራሕና ዩክሬን ከም ዝገይሩ ገለ ኣይኮነን ትሕቶ ሲስተማቲክሊ ንጸለምትን ምድኻም ዝግበር ቋንቋ ክንሪአና ብኸመይ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ካልእ ይንፀባረቕ ድማ ክንሪአና ላይግበርዎ ተማሃሩሉ ንጸላኢኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኣብ ዝናይሎም ዘበን መጀመርያ ምናልባት ነቲ ሓበሬታ ብቐጥታ ዘይሰማዕኩሞ ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም let's get a little bit of an update ናይ ሓንቲ ድሕሪኡ ናብቲ ኢሹ ክናቲና Pathetic display of anti-diplomacy and racism, Poland has humiliated the South African government by refusing to allow the South African security personnel to leave the airplane in which they arrived in Warsaw, essentially putting the life of President Cyril Ramaphosa in danger during his visit to Kiev. Apparently, a 100-people-strong delegation was detained, frisked and questioned in Poland for 3 days, and also their passports were confiscated. The delegation was supposed to continue their journey to St. Petersburg to join the St. Petersburg Economic Forum. And whilst President Ramaphosa is already there, his security and his delegation have to return to SA. My friends, do you see how the European garden treats you? The same colonialist behavior that shackled you so many years ago still guides the European attitude towards Africans. Worst of all is that when Western leaders come to Africa, the red carpet is rolled out and only the highest level of respect is on display. But it's evident that when African diplomats visit the West, they are not only treated badly, but blatantly disrespected. How long? ናይ ኣፍሪካ ዴሌጌሽን ካብ 6-7 ሃገራት ዝወፁ ነቲ ኩነታት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ክዳንዩ ናቶም ሰላም ድማ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ተራ ስለ ዘለዎ ከይዶም ነይሮም ኣብ ፖላንድ እቲ ነፋሪት ነቶም ስታፍ ምስቲ ፕሬዚደንት ናይ ሳውት ኣፍሪካ ትመልእኽቲ ልኡኽ ብመራሒ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ተመሪሑ ነይሩ ብዙሕ ሕማቕ ኣጋጢሞም ብዓሌታውነት እውን ዝተገምገመ ንዕቃት ተራዩ ኣብ ስርሖም ኣጓናዲቦሞም ማለት እዩ እዚ ኣጋጢሙ ነዊሕ ተዛሪብና ካልእ ቪድዮ ገይረሉ ነይረ መራሕቲ ናይ ዩክሬን ኣብ ዝቐረባ ዘውፅዎ ቋንቋ ግን ሕጂ ክንሰምዖ ኢና ስለዚ መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብ ዓዶም ጥራይ ዘይኮኑስ ንኣፍሪካ ክመፁ ከለዉ እንታይ ዓይነት ክብሪ ንህቦም ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ሴም ነገር መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ንኤውሮጳ ክመፁ ከለዉ ግን ክሳብ ክንደይ ዲስሪስፔክት ንመራሒኻ ዲስሪስፔክት ዝገብሩ ንመራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ዲስሪስፔክት ክገብሩ ከለዉ ንሕና ንመራሕትና ክነቅፍ ከም ድሌትና መራሕትና ንመራሕትኻ ኤውሮጳውያን ወይ ጻዕዱ ክነቕፎ ከለዎ ግን ክስምዓካ ክኽእል ኣሎ ነቲ ንስኻ መራሒ ናይ ሃገራት ዘሎ ዝነቕፉ ዘለዉ ንዓኻ ከመይ እዮም ክርዩኻ ሕጂ ንመለስ ናብቲ ነጥቢ እንታይ ኢሉ ንስማዓዮ ድሕሪኡ እቲ ዝተዋህቦ መልሲ መጀመርያ ናብቲ መልእኽቲ ኸያቶና እቲ መራሒ ናይ ሳውት አፍሪካ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ መን ራዮ What has also brought us here is that Africa is also feeling the negative impact of this war. Our grain prices have gone up and there's a shortage. Fertilizer prices have also shot up. So even as we are thousands of kilometers away as African countries, we are feeling the impact of this war. And we say that when it comes to things like grain and fertilizers, there should be an opening up of the logistics so that grain and fertilizers must get to the market. So እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ፕሬዚደንት ናይ ሳውት ኣፍሪካ እዚ እቲ ሽምግልና ንኸዶ ዘለና ሰላም ንኽወርድ ውግን ንኸብቅዕ ዓለምና ብሰላም ንኽትነብር ተን ክልተ ሃገራት ሰላም ክረኽባ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊኡ ግን እቲ ካብ ዋጋታት ናይ እኽልን ዋጋታት ናይ ድኹዕን ኣዝዩ ስለ ዝኸበረ እዚአን ክልተ ሃገራት ድማ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎን እቲ ሰርክል ድማ እቲ ብላክስ ድማ ንንግዲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንሱ ንክኽፈት ምክንያቱ እቲ ፅልዋ ናይዚ ኢኮኖሚ ብኤነርጂ ብድቑዒ ብእኽሊ ንኣፍሪቃ ተንኪፍና ስለ ዘሎ ክልሙኑ ይኮኑን ከይዶም
نعداغا نخبصح ما كاب عداغا كرغاغا كاب عداغا نخنغزينا يلهم كيدوم قال لكم كل ነገር بنيجاتيف سلتريو صار نفسكم سلازخونكم حماق كسمعكم يو نعاكم قديفنا انا نزارب زلنا صار ربحاكم ندحرو خينكم نفسكم قدم مديتيشن جبر ويكا هيلينج جبر مس نفسكم تعرقوا هجي كن كيدنا انتايلوم انت بخالز مصنا صرفن وردتن ياخلنا كاب نفسنا نحتحدنا نصرفو زلنا نوقدو so let's listen to what he actually said نفس وقفنا دماك مهار الله زلو let's go عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكچين تكنولوجي كمون بروبوتات تحنببلو زلا انت عينت منقدي وي غعزون توسدنا يزواصنا نزبل حتو كحجز منتال مجمريا اب حنت سراح اب حد عودي سيرتيفيكيت وي سراح يزك نبري مبال صبغ وسانه يكونن انتايدا مجمريا نت تكنولوجي زحنببلو زلا حدش سيكتورز ابو انفست نغبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبعل كريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالي دما نت تكنولوجي كي وحد نخلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتاي عودة كنفلت لنا إذا تماهيري كنحجو زي كونس كنبحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دما لنا آتيكم رايو حقساكم دما يخليو Thank you. Advisor has rejected Africa's involvement in Europe. Ukrainian presidential advisor has rejected Africa's involvement in European affairs, saying African leaders only came to beg for food and support Putin. This comes as an African peace delegation of 6 African leaders, led by South Africa's President Cyril Ramaphosa, traveled to Ukraine and Russia to broker peace between the two countries. Podolyak said in an interview that Ramaphosa and his delegation of African leaders had no business being in his country to negotiate a peace settlement. So, Hafisha, انتايلوتي امخاري نايتي بريزيدنت نا يوكرين زلو قند كابتن زلو على ستافيو اب انترفيو قريب زبالو مالتيو افريكاويان ولا حنتي زملكتهم سراح يكونن نزي غداي زكشنغلو نزي نابزي نعانا نرا مسراشا زلو كنتات نكفتحو تقن ملختي نابزن تقن علامه نابزم صم دما اخلخلو من يوم مصيوم بمبال ترير ቋንቋ ይዛረባሎ እዚያቶም ኣብ ውግእ ዘሎ ዓለም ሙሉእ ክትሓልየሎም ዝፅበዩ ዘለዎ እዮም ኣይኖ ምስ ዝልልኩም ፅቡቅ ገበሮም ገለኒኹም ትብሉ ገለገለ ሰባት ምክንያቱ ሕርልፍ ዝበለ ኢንተርናላይዝድ ኣብ ውሽጥኩም ዝኣተወ ፅልኣት ናይ ነፍስኹምን ናይ ሃገራትኩምን ናይ ኣፍሪቃን ስለ ዘለኩም ካብቶም ፀዓዱ ንስኹም ስለ ትገዱ ይሕዝነኒ ወላ ሓንቲ ክትሕገዙ ዝግባአኩም ግን ይሓዝን ምክንያቱ ጉዳይ ናቶም ክፈትሕዎ ኣፍሪቃ ጉዳያ ንክትፈትሕ ትፅዕር ኣላ ንስኻ ኣፍካ ወርዊርካ ቃላትካ ወርዊርካ ብምዝራብካን ብምፅራፍካን ዝልወጥ ነገር የለን ንስኻ ናትካ ተራግበር ሶ ናብታ ጉዳይ ክመለስ ይሕርቀኒ ስለ ዝኾነ እቲ ናይዚ ህዝብና ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ነፍሱ ዘለዎ ነዚኦም ኣይኮም ካን ፀርብ ዘለካ ንነፍስኻ ኢኻ ትፀርብ ዘለካ ስለዚ ንመለስ እንታይ ተባሂሉ ዘሎ እታ ኣዝያ ዝኸፈት ድማ ንስማዕ እያ between the two countries. Podolyak, who is the advisor to the chief of staff of Ukraine's President Volodymyr Zelensky, said African leaders had neither the capability nor the power to get involved in matters they knew nothing about, adding that this was beyond their understanding. Many Africans have እንታይ ይብላሎ ኣፍሪካውያን ልዕሊ ዓቕሞም ይዚ መራሕቲ ኣፍሪካ ልዕሊ ዓቕሞም እዩ ኩነታት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ንክርድዎ ንክፈትሕዎን እዩ ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ነገር ኣብዚያ ክትበርሃልኩም ዘለካ ክበርሃልና ዘሎ እቲ ኩነታት መበገሲውን ውሽጡን ልዕሊ ዓቕሞም ክኸውን ይኽእል ከይፈልጥዎ ክእል እዮም it doesn't matter ክልተ ሰባት ንዝተባእሱ ክትዓርቕ ምብጋስ ሰናይ ተበግሶን ልቦናን ሰላም መድላይን ዳምበር ፍልጠት ስለ ዘለካ ወይ ልቦና ስለ ዘለካ ይኮን ወይ ፍሉይ ትምህርቲ ስለ ዘለካ ይኮነን ክባሱ ተሪኻ ክትዓርቕ ዓቕምኻ ዘበለ ክትገብር ምፍታን ልቦና እዩ እቲ ዝገበርዎ ተበግሶ ድማ ፅቡቕ ነገር እዩ ነይሩ ምክንያቱ ናብኡ ክኸዱ የብሎምን ዝብል ብዙሕ ርእይቶ ነይሩ የስ ዝግብኦም ገይሮም ምክንያቱ ብደረጃ ዓለም ክትዋሳእ እንድሕር ኮይንካ ኦኬ ፀገም ኣብ ዓዶም ዘሎ ዘይፈትሑ ኣብ ሱዳን ዘሎ የስ ብትክክል ኣብ ዓዶም ዘሎ ክፈትሑ ክፍትኑ ነይሮም ሓንቲ ክትርዳእኩም ዘላ ግን እቲ ኣብ ዓዶም ዘለውን ንክፈትሕዎ ልዕሊ ዓቕሞም እዩ ብዙሕ ግዜ ስለምንታይ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብውሽጢ ዝኣተው ስለ ዝኾኑ ካልእ ቪድዮ ካልእ ክገብረልኩም ክፍትነ ዝኾነ ፀገም ኢቨን እቲ ናይ ሱዳን ንክፈትሕዎ ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝኾነ እውን ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እዚ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ተደሊኹም ሓብሩኒ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዓቕሚ የብሎምን ደናቑርዮም ዘስምዕ ቋንቋ ተጠቂሙ ዘሎ ድሓን ንስማዓዮ ድሕሪኡ ናብቲ President Rwanda slammed Podolyak's comments as yet another imperialistic and racial onslaught on the continent.
Some even made jabs at the Ukrainian government, saying even President Zelensky himself can't make peace with Putin unless commanded by the So ብዙሓት ኣፍሪካውያን ወይ ካልኦት ዲፕሎማስኛታት ብርቱዕ ዝኾነ ነቐፌታን ግብረ መልስን ሂቦምሉ እቲ ዝበልዎ ንሕና ቀንዲ ክንመሃረሉ ኣለና እዚ ሲስተማቲክሊ ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብ ነፍስኻን ኣብ ዓድኻን ኣብ ኮንቲነንት ኣብ ክፍለ ዓለምካን ዘለካ ኣኽብሮት ክሳብ ክንደዩ ንስኻ ነፍስኻ እንተዘይኽቢርካ ማንም ከኽብረካ ኣይክእልን እዩ ናው እታ ዝበለፀት መልሲ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ካጋሜ ፖል ካጋሜ ናይ ሩዋንዳ ግን ክንሰሜና ድሕሪዩ ፕሮፌሰር ሉሙምባ ነዚ መራሒ ናይ ዩክሬን እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ክገልፀልና እዩ ቅድሚና መኻድና ግን let's listen እዚኣ ኣብ ፕሬስ ኮንፈረንስ ተዛረባ Russia and Ukraine here. The only thing I was thinking whether we should waste much time talking about Russia and Ukraine here. The only thing I can draw from that, this conflict, which has had many consequences that have gone beyond that geographical space and affected those of us say. قدم مجمارو تحتو مستحتته مس بريزنت ناي زامبيا تراخيبا بزح سمع مس فرما بريس كونفرنس تزاريبو سنتاي بلالو ابز غدايزي ناتنا غداي لنا ابنا يوكرين ناي راشن اتيك زاربا يدلني نغرام كاب حدتكا غن غبره ملس كباكا يبلالو اتي صلواناتو نا كابتو وصا بيروبا وصاي نا بانا بصحكم زلو تا زبلصت ملسناتو غن صنهلنا that have gone beyond that geographical space and affected those of us say in Africa and beyond and other places, whether we shouldn't be thinking even more about what we should be doing together, and each of our countries doing their best to make the kinds of investments that will enable us to survive no matter what conflict in other places. As of course we wish to have no such a conflict, so even to end them where they are, but to primarily survive the consequences of that. For example, everyone. انتهي بلالو انا this is actually نبزحت قال كابتم فيدباك صحافكم ابتا فيديو كيتكم رايوا ازيا حنتك اذا بريزنت ناي رواندا زبلا زلو ازيا صبقت نطبيا توق ويكات عقرقرا بتبوتا زقاتمه بزح عنوات يوردالو نت كبابي حماقيو نعناون بصحنا لا بلو عالم زبصحي تصلوا اتزبلص ملسناتو ግን አግብረ መልስናቱ ግን ንሕና አፍሪካውያን ነዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ንኸይጋጥም እንኳ ንምህለልን ንፅልን ተኾነ ወይ ካን ደልን ተኾና እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ከሎ ንሕና ከመይ ጌርና ነፍስና ክንክልኽል ድቑዲ ዘድለየና ድቑናትና ከነፍሪ እኽልዲ ዘድለየና እኽልናትና ከነፍሪ መግብዲ ዘድለየና መግብናትና ከነፍሪ ነዳዲዲ ዘድለየና ኣብ ከባቢና ዘሎ ንግዲ ክንገብር ስለዚ ከመይ ጌርና ካፓሲቲ ቢልዲንግ ንገብር ምክንያቱ እንተዘይ ጌርካ ኬትካ ወላ እኳ ብትኽክል ካብ ዕዳጋ ንኽገዝነት ዕዳጋ ኣረጋግዎ ትብል እንተለኻ again ልመና እዩ ዝመስል so እንታይ ማለት እዩ ንሕና ና ኣፍሪካውያን ሓድሕድና ፊድባክ ክንብ ንኽእል ካልኦት ከምኡ ክብሉና ከለዎ ግን ግብረ መልሲ ክንቦም ክንክእል ኣለና ፃዓዱ ከምኡ ኢሎም ዕዳጋ ናይ ነዳዲ ዓረብ ምስ ኣኽበሩ ዓዲ ዓረብ ከይዶም እዮም ዝልምኑ ለመንቲ ግን ኣይበሃሉን እዮም ተዲምሎም so ንሕና ኣብ ማይንድሰትናትና ኣብ ርእስና ኣብ ነፍስና ዘለና ክብሪ በዓልና ስለንክጎ እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ግን ፐርፌክት ኤግዛምፕል ንስማዮ ክሳብ መውዳታ has had of shortage of grains, of fertilizer, all kinds of things that we need for food or input into our agricultural systems. So, can we build resilient economies and have these sectors so that because we can grow grains, we can have grains to feed Zambia, Rwanda, and the rest of Africa, especially given the agreements we have signed and the vision we share of self-sufficiency, so that we are able to weather the storm that comes from different parts of the. This is really for me, what would be more important. So again, ይብላሉ ሕጂውን ፕሬዚደንት ናይ ዛምቢያ ተሰማማናዮ ነገራት እንተሎ ንሕና ሃገርና ሩዋንዳ actually ነፍሳ ብፍላይ ብመግቢ ነፍሳ ኣብ ምኽኣል ኣተኲራ ዝሰርሐት ሃገር እያ ምኽኣል ማለት ካ really ጽቡቕ ዝኾነ ካፓሲቲ ዘለዎ ከተፈጥራዊ ሃብቲ ዘለዋ ንሽተይ ሃገር ብኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብል ሃገር እያ ግን ነቲ ዘለዋ ጸጋ ተቐቢላ ንዑ ኣብ ምምዕባል ህርኩት ትብል ዘለ yes ካብ ናይ ዓለም ሓገዝ ትረክብ እያ
رديت تركب يعني ترديت جن أبتزد اليوم استراتيجية مزوج الوزارة سلزة إيكونومي ناتهم دما بإكسبشنال ليفل بعين أفريقيا بعين عالمون بهزيك التعفز عبزوا الإيكونومي أبزك 4 عامات رواندا كاب بدرجة عالم كتواسات غليها أنا هوب تحيزاتو زلات أصلتهم لازم دايب لالو نفسنا خنكلا لنا سلف سفيشنت نفسنا رئيس مركوسا إيرتراويان وين مرحنا إيرتراويان رئيس مركوسا يبل نيروجن رئيس مركوسا كتب لك الله بأفكا كنا منتهين عمتات الكا أبتكبار كتلوت أخت كلا لك أبتكبار الملوات دما قدامي من جناي رئيس مركوسا مس عالم زلكا كايدا كتنصر كتكلا لك حدا كابتي هي وبنت كما أفريقيا كنريا زلنا مرحناتنا رواندا يو اي نو نزي ديت فتو بزحات سبات اللهم تحتو جن سبز تزارب دي يكون زغبرو يكون كتري زلكم وصي تزارباخا وصي تغيرد اي تغيرت بريزنت ايرترا بزح غزي صبق زربات تزاريبو كوني خليو اتز تزاربو جن اب تكبار كن منتاي تسريح لله انتاي وصي تامتي ايرترا بزحلف 3 عامت دحرينا يا مزيوم كاب 1 مليون حزب زقتله جاملاو هلقيتن اغرغرن تبغيشم ኢኮኖሚናቶም ግን ሎሚ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ሳብ ሰሃራን ኢኮኖሚ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ዝበሃል እቲ ዝበለፀ ኢኮኖሚ ብሕጂ ድማ ናብ ዝበለፀ ኣንፈት ዝኸይ ዘሎ እዩ ስለዚ ሰብ ዝበሎ ዘይኮነ ዝበሎን ዝገበሮን ኣዛሚድና ንክንርኢ ዘምፅኦ ዘለኹ ጌጋታት ኣለዎ ዶ ዳፍነትሊ ቁርብ ወፂ ኣለኹ ካብ ታሪስ ግን ኣገይን ማይንድሰት ናትና ክንቅይር ስለ ዝደሊ ዘለኹ እዩ ከም ሩዋንዳ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ናትና ስትራቴጂካዊ ፀጋታትን ኣካይዳን ስለ ዘለና ግን كاب كالوت كنا مهارة لنا بفلة كاب أفريقيا كمان سلزخون أحوادنا سلزخون كابهم كنا مهارة لنا. But this is not to sort of belittle or minimize the importance of the effort. You, the leaders of our continent, attempted to contribute to the peace that is required in that part of the world, but also benefiting the rest of the world. But I think putting them in terms of hierarchy, for me, the other one is more important because even if you had solved this problem, it doesn't matter that there is likely to be another conflict somewhere else. As we have seen, and I'm talking. It's really brilliant again. Taibalalo. أنا حجك زارب كله خناتهم مرحت أفريقيا زفتنوه ويزجبروه تعرفوا وصدوا تبغسوا نمن أسوي نمن عق أيقونن أزيد سبق سنة تبغسوا يمجروا جن كابون العلي أكثر سمركوسنا أفريقيا كانت تقرأ لنا بفلاي بمجبناتنا نفسنا خنكيلا لنا بتمسرت هونت بتازد لنا نهزبنا أبو نفسنا خنكيلا لنا كلتي أنت ودير كان دما نتا نفس خام سمركوسا ويكا نفس خام خال أبعاتو كيرنا أنت نسرح مغنياتو ولا تتساقامتن تفتيحهم أفريقيا شم قلم تزفتح نيرو أبكال بوتا كفالنا عالم تساقام كقاتميو تاريخنا عالمنا خمس لزخونه سلازي نتساقامات نمفتح ديكون كختو قوازل لك أوش تخازلو تساقامات كتفتح لك إيكونوميكاو تساقاماتات كان محلخاتات كان كتبتخ كتكلال لك أزيد مع نفس وكف هاجر أبعدا مسقورة بابتا بتخطلو استراتيجي كون زغل مغنياتو تنسيلا كتنبر تخيل حجر بعالم يلان اتا انكو تنسيلا صبوك كي تخيلات بهالحجر امريكا ترايا دينو من البتا يتفلطوا انتخون امريكا كامل عالم تنسيلا تنبر نيرايا كلام قدمي امريكان نبزي اوروبا مزقلم مغربهم كساب قدام يكونات عالم اكشلي امريكان تنسيلا مثل اوروبا مسكال عالم كزامدي دلين يمنيرو مغنياتهم كونتيننت امريكا ويكتهاجر أمريكا كل تسقطات زد اليوم عليهم even حجون سالسا يكونات عالم تجميرو أمريكا بين خدنا برتخليها زبل فيلوزوف زلهم عليهم so كم بعليه ترى عايزين يشتبوا تزلنا ولو كبزت تسقطات لنا مسكالوت هاجرات سلا زي ما عملنا مسكالوت هاجرات زمدنا يقد سنايو مسقور بابتنا زمدنا يقد سنايو so نملا سبتانت بي as a student of history or an observer who sees what happens in real life. So instead of running after one problem and trying to address it, which is necessary to do whenever that is required, but more important, running after these efforts to prevent by creating resilience in our governance, in our economies, in our productivity. And I think this is where, but it doesn't stop people trying to do something whenever and wherever they can to try and bring to an end any conflict like that
even before it affects our economies, it consumes people's lives in their thousands and really causes tragedies and devastation. But so I'm not sure what the journalist is doing. So very eloquent. بتاع متطبق مالسي زهب زلو. So okay تتقام كفتح كم تكون دس بلنا كم تمهراي ناي تاريخ كريو خلو خجن تقام بعالم كودا تطاو كبلا يكونن سلزي أبتنا تقام كليو كأندا تكورونا تقام كله وي أجرجر كله عندنا كأندا تكورونا جن أبتت أجاتاتنا أبتت أنا زلا أبتنا هنا خنقو عصرا نخلن كنكيرا نخلن أبا تفكيرنا كنسرح لنا يبلالو. So كدمي يوكرين زبهالو كم عينت عليه تاويان مخانم رأينا إذا ما رأينا يوكرين زلوا زاربت أنا زي كنا تقندي زيلينسكي أنت عينت مخانم بروفيسور لمون بعتزاري بنير نسمع يسكت please like جبر واجن. In my view was an actor. The president of Ukraine, in my view, was an actor, and he acted as a president, and many times when I listen to him, he still thinks he's acting, which is tragic. Because he's now acting, but real people are dying. Real people are dying. Ukraine has become a theater, in my view, where NATO is testing its weapons and immunizing him from listening to people who would guide him to stop that war. If he stopped listening to NATO and the Joe Bidens of this world, let me tell you that war would end in a month. Brilliant. انتهي بلا له زيلينسكي زبهال قدمي بوليتيكا ممصو فيلم اكتر ينيرو سو موياناتو سرحناتو اكتر ينيرو حجونا بوليتيكا يوكرين بريزيدنت خلو اكتر كوينو يسرح زلو يلكا اتصقام كن تقدم اكت خغبر كله فيلم خسرح كله تواساي كله سب موت هاي نبر نايلو متواسوناتو كن ريل بحق الشبات اب ريل لايف سبات يموتلو سلازي أكن دعفت تواصلنا تزنبر أبريالي ماتيو even إذا ناي أفريقيا زفتنوه تبقسو سلام كمس زغلي نيرو أكن دنعوك سمع زفتن كنسو نتوم نيتون مفتننا يا أرام زتقبلوا زلوا أمريكا نيتون مفتننا أي تكنولوجيا ناتومن كمدة مع أجندة ناتوم نراسي أنا نروسيا أنا مدخام إقتصاديا وتدراوي فتنان مدخامن زقبروا زلوا يوكرين كم حجر تحلق زلا إذا نجار زي إنت زردو زحشة نيري بلالو إيروبا جن سلامتاي كأب بنا يوكرين بنا بولندا نملي إيروبا تقلصا معرباو ميديا معرباو عالم تمساسالنا تلو كوينتاتنا يوكرين كجمر كله أنت عينة رؤيتنا يروم كن رينا تريفانوا تبقى يرجليت ونيرو نسمع أسكابزيا كم عينة مايند سيت كم زنبرم كنسميناج. All due respect, a place with all due respect, like Iraq or Afghanistan, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. That was not a developing third world nation. This is Europe. These are prosperous middle class people. These are انتهي يبلو اسكي بزعباتنا يكونتاتنا يوكرين كجمر كله كمونا سيدتنياتنا يوكرين كما يزعربوا لهم نيرم قصنين لانرينا انتهي يبلو حقنا مزراب زيوم كم يوكرين كم افغانستان وي كم عراق وي كم افريقيا يكونون ازيوم معبلات حزبيهم سلازي مره خندقص الله من كنقدس الله ملالنا نقول سب معركه زي ريو اجي قال لهم هو صبو قبر خطبلني يقول ناس سلطلو نعهم قدي في زارب زلهم اليوم سبقت مورالن دك سبات معر مثلا لهم هيمانيتي هيومن رايت بلا بلا زبلو ابنعم زتعمامن ديمقراسي زبلو نعاتم كم نتمسارحن علامهم دامبر نخل حبرتسب بمعر عين سلازري يكونون نغطس نسمعيو دحري تريفانوا فيدباك بامي. Not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. What could be a difference here from other conflicts, that could seem very far away, in Africa or Middle East or whatever. I mean, these are Europeans that we're seeing being killed. So again, هجي بزعبا جنرال زيوم أوروبايان يوم زيوم كم يمنابلو أب منقستهم كم يقبلوا مالو أب بيتمرتات كم يقبلوا مالو رينا. So تي ناتهم دبل ستاندرد ويكا كايدا ناتهم بتنسهم سبكوا زي يكون بتكبرهم يهات أكون زلكا. أجي تريفانوا فيدباك باميس كان اسمع. With open arms and full hearts, seeing these refugees being greeted with open arms and full hearts, it gives me a glimmer of hope in this world, to see like people helping people in need. I mean, it is interesting though that Eastern Europe has been so willing and able to accept 1 million people coming into their countries in just a few days.
እንታይ ይብላ ኣሎ ተስፋ ይበን ከም ደቂ ሰባት ተጸገሙ ሰባት ሰብ ኣፍ ደጉ ከፊቱ ደቡ ከፊቱ ክቕበል ከሎ ተስፋ ኣለዋ እዚ ዓለም ይብል ብግምጥል ይዛረብ ዘሎ ይላገጽ ዘሎ ሰብ እንታይ ነው ማለት እዩ ሚሊዮንስ ካብ ዩክሬን ተሰዲዶም ክመጹ ከለዉ ፖላንድ ድዩ ሃንጋሪ ድዩ ጀርመን ድዩ ስዊዘርላንድ ድዩ ወላ ዓዲ እንግሊዝ ድዩ ኩላቶም ኣፍ ልቦም ከፊቶም ደቦም ከፊቶም መርሓባ ይብሎም ነይሮም ኦኬ ጽቡቕ እዚ ንዝተጸገመ ሰብ ምሕጋዝ ሕግናትና ሞራልናትና ኮሚ ዝብል እዮም ዝብሉ now listen to this the same people ኣብ ካልእ ግን እቲ ቋንቋናቶም ከመይ ከም ዝቕየር እዩ when just recently didn't seem to have any space for a different group of refugees. The humanitarian crisis in Europe continues to grow and increasingly expose fault lines, hundreds of thousands of refugees streaming in from Syria and elsewhere. But as the arguing continues, so does the suffering. As Europe struggles for a solution, refugees forced to zigzag from one country to another with no clear path. The EU has effectively paid Turkey to keep Syrians from getting to Greece. Poland had pledged to take in a number of the refugees, saying now that it is not going to do that. We will not be receiving migrants from the Middle East and North Africa in Poland. This is Hungary's solution to the flood of refugees pouring in. A 13-foot fence topped with razor wire, running about 115 miles along its border with Serbia. Police in riot gear told they can shoot rubber bullets at anyone. So again, the same as got among Syria, Afghanistan, ብሰንኪ ግርግር ናይ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ናይ ኔቶ ዝተሳተፍዎ ነገራት ዘጋጠሞም ተሰዲዶም ክመጹ ከለዉ ዝገበርዎ ግብረ መልሲ ክንሪኦ ኣለና ስለዚ ንሰብ በቲ ሓቀኛ ምስሉ ክትገልጾ ከለኻ ስለትጸልኦ ወይ ኣንጻሩ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ ተሓቂ ሪያሊቲ ንራእዮ የብሎ Tries to cross. Hostility here in Hungary. Video shocking the world. The Hungarian camerawoman kicking that girl as she runs from police. And this, as a man runs by carrying a small child, she trips him and he falls to the ground. Hungary's Prime Minister Viktor Orban had a message for the migrants themselves. The moral human thing is to make clear, please don't come. That's really strange. When it's Syrians who are fleeing a war, it's all, we do not have space, do not come. But now this space and people must come, what changed? I mean, when the Syrians needed refuge, even the camera crew was drop-kicking families. Yeah, but now Ukrainians are getting accommodation, they're getting visas, they're getting work benefits, which, by the way, is good. It is a good thing. But I'm just saying, where's their drop-kick? And look, we don't even have to speculate. We don't have to speculate about why they're treating Ukrainians so differently than refugees from Africa or from the Middle East. It's because the Prime Minister of Bulgaria, he came out and said it, right? He said, these are not the refugees we are used to. These people are Europeans. These people are intelligent. They are educated people. So again, እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ሰናይ ነገር ንዩክሬናውያን ዝገበርዎ ኣይኮና ንቃም ዘለና እቲ ዳብል ስታንዳርድ ነናቶም ኣካይዳ ብኣፎም ክዛረቡ ከለዉ ሰብ ማዕረዩ ኣብ ኮንጎ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሰሉ ክረጋገጽ ክጸራ ኣሎ ገለ ይብሉ ኣለዉ the same ጸገም ንዘጋጠም ሕብረተሰብ ግን ፈላልዮም ስለ ዝርዩ ብቋንቋም ድማ እዚኦም ስደተኛታት እዮም ቀደም ንፈልጦም ስደተኛታት ኣይኮኑ እዚኣቶም ኢንተሊጀንት ስደተኛታት እዮም ገለመለ ናበልካ ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ብዘደቆስ ፕሬዚደንታትን ፕራይም ሚኒስተራትን እዮም ዛረቡ ዘለዉ ገሊኦም ሕጂ ከም ዝኽብሉ ከለዉ ከምኡ እንዲና ትብሉ ነፍስኹም ስለትጸልኡ ንስኹም ኣውፅዋ ብዛዕባኹም ኣይኮና ንዛረብ ዘለና እቶም ነፍስና ንኽብር ከምዚ ዓይነት ክብሪ ዝጎደሎ ስራሕ ክግበር ከሎ ኣንጻሩ ጠጠው ክንብል ይግባእ ትሬቨር ኖዋ ጥራይ ኣይኮነን ለንከነ ባራክ ኦባማ እውን ኣብ ሚድያ መፅኡ ነይሩ ብዛዕባ the same issue. Tragedy unfolding with a submarine. There's a potential tragedy unfolding with a submarine that is getting minute-to-minute coverage all around the world. And it's understandable because obviously we all want and pray that those folks are rescued. But the fact that that's gotten so much more attention than 700 people who sank is that's a again እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቢልዮነራት ናብ ታይታኒክ ክኸዱ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢምዎም ነይሩ ቪድዮ ይገበርኩን ምክንያቱ ዓለም ሙሉ ብዛዕባኦም ዝዛረብ ዓለም ሙሉ ዝዛረቦ ሰብ ኣርስቲ ከምፅ ኣይደልን ያነ ካብ ወቅት ሪእዎ ትኽእሉ ዝኾነ ንሶም ምስ ሞቱ ኩሉ ገለ ብሳብማሪናት ገለ ብሳተላይታት ገለ ብቴክኖሎጂ ገለ ብገለ ኣብ ሰከንድ ኣብ ደቂቑ
ብጣዕሚ ካቨሬጅ ወሃበ ነይሩ ካልኦት ኣብ ካቦ ኣዝዩ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ማእከላይ ባሕሪ 700 ዝፀዓነት መርከብ ፀገም ኣጋጢምዋ ግን ሓንቲ ሰከንድ ኣብ ቲቪ ክትመፅእ ኣይከኣለትን ስለምንታይ ህይወት ናይ ሰብ ማዕረ ከም ዘይኮነ ክርዳእኩም ኣሎ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝዛረበኩም ብኣፍኩም ኣይኮነን ህይወት ናይ ሰብ ማዕረ ኣይኮነን ሃብታም ተኮይንካ ገንዘብ እንተለካ ጻዕዳ እንተኮይኑ ርእስኻ ጻዕዳ እንተኮይንካ ሕብርኻ ከምኡ ድማ ጻዕዳ እንተኮይኑ ፀጉርኻ عين تي بلين عينها سمياو انت خوينو فلوي كبري زلكا سباد ما بفلوي يقدسولكا جي ات ارغيومنت تاي كتبلو نيكو افريقيا ما راح تخخمو زي كونون حزبهم زي غايو حماقات ما راح تسلو زلونا حماقات ما راح تسلو زلونا ግን ነዞም ናይ ሞራል ሰበኽቲ ወይ ድማ ነቶም ካልኦት ጃጅ ዝገብሩ ነቲ ንሶም ዝገብሮ ስለምታይ ብተግባር ክገብሩ ዘይፍትኑ ኣርባዕተ ሰባት ንምውፃእ ዘይተዓደነ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም መንግስታት እዮም ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም the same ሰባት ኣብ ሽግር ዘለዉ ንምድሓን ግን ህይወት ሰብ ማዕረ ቫልዩ ከም ዘይብሉ ንኽርዳእኩም እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣፍኮርስ ኦባማ ከም ዝቕብል ከሎ ፃድቕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኣብ ግዜኡ መዓት ሰብ መይት እዩ ንሱ እውን ፍሉይ ነፈርታ ኣይሰደደን 2014 ድዩ 2013 ተዓባይ ብዙሓት ኤርትራውያን ሒዛ ኣብ ላምፔዱዛ ክትጥዕል ከላ ኣብ ስልጣን እዩ ነይሩ ንሱ he didn't do anything ስለዚ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ፅቡቅ እዩ ትዛረባ ምምፁ ኸማን ክትገብር ካሊ ነታ ሓቂ ብዝራብካ ኣገዳስነት ኣለዎ ንሱን እዚኦም ስደተኛታት ግን ስለምታይ ተበጊሶም ናይ መወዳእታ ቪድዮ ንስማዕ በዚያ ጌርና ክንዛዝመ ንኽእል ምክንያቱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ refugees come from? Where did the refugees come from? I don't mean did they come from Syria or Afghanistan, that we know. But why did they come? They came because of war. Where did the war come from? From my country. From the CIA, which first started to overthrow the Afghan government back in 1979. The U.S. has been involved in Afghanistan in war, both covert and overt, for nearly 40 years. Iraq, absolutely against international law, of course, often called the most dreadful foreign policy decision in modern times, an absolutely unprovoked war, killed hundreds of thousands, displaced millions, created disaster, blowback, and refugees. Where was Europe's foreign policy? I kept looking. Is there a foreign policy? So in general, እዞም ስደተኛታት ካበዮም ዝመፁ እንድሕሪልካ እቲ ቦታታቶም ራእዮ መብዛሕትኡ እቲ ቦታታት ናቶም ካብ ሱርያ ዝመፁ ብሰንኪ ንዲሞክራሲ ለማኣትዮም ነታ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ስለ ዝገበርዋ ህዝቢ ክስደት ተገዲዱ ኢራቅ ቀደም ከምኡ ዲሞክራሲ ከነምፃልኩም ኢና ኢሎም ኣትዮም ብዘይገድስ መፅኦም ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ኣብሪሶሞ ናብ ስደት ከም ዘምርሕ ምስ መፀኻ ብድዐ ዘለዎ ቋንቋ ስደተኛታት ቦታ የብሎም ናብቲ ዓዶም መፂኻ ቦምቢ ንኽሰድድ ገንዘብ ኣለካ ካብቲ ቦምቢ ዘይሞቶ ንዝተረፈ ንክትዕቁብ ግን ፀገም ኣለካ ኣፍሪካ ተኸይድካ ብታሕቲ ታሕቲ ዝገብርዎ ኩሉ ብሕጎጓ ናይ ሃብትን ፀጋታት ናይ ኣፍሪካን እናባሕጎጉ ከለዉ ነቲ ሰብ ኩሉ ትዕድላቱ ከም ፀቡቕ ገብርዎ ከለዉ ንክሃድም ሃዲሙ ምስ መፀ ድማ ኣባጮ ከምዚ ላግፁ ይፃወትሉ ስለዚ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እቲ ስደት እቲ ኣብ ሚድያ ዝዛረቦ ጥራይ ኣይኮነን ብታሕቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ንሰብ ከም ስደት ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ዝተፈላለየ ስትራቴጂ ዘሎ እዚ ድማ እዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ዓለም the same ዕጫ ኣለዎ ኣይኮነን እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ግን ፀገም ኣለዎ ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ክብለኩም ዘሊ መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ መላእኽትዮም ተኸላኸልሎም ብለኩም ኣለኹም they have a lot of problems መዓት ፀገም ኣለዎም ኣዝዮም ጨቆንቲ ንህዝቦም ፅቡቕ ዘይኽብሩ እዮም ህዝቦም ተዘኽብሩ ነይሮም ፍርቂ ናይቲ ፀገም ብታለየ መራሕቲ ኣፍሪቃ ግን ንህዝቦም ኣይሓልዩን እዮም ንፈልጠ ኢና እዚ 10 ወይ 50 ዝኾኑ መራሕቲ ኣፍሪካ ብዝገበርዎ ግን ንኩሉ እቲ ህዝቢ ኣፍሪካ ክብራ ይግብኦን ኣብ ዝኾነ ክዝንጠላ ኣለዎ ክዋረድ ኣለዎ ኣይኮንና ንብል ዘለና ኣፍሪካዊ ሰብ ስለ ዝኾነ ክብሪ ይግብኦ ኣብቲ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዓዲ ፍትሒ ዘለዎ ዓዲ ብፍላይ መሰል ዘለካ ንኽትዛረብ ኣነ ኣብዚ ዓዲ ሰዲደ መፅእ ሕጂ ግን ዘይገናይ ዝዓዲ ናፃ ዕድል ኣለኒ ንኽዛረብ ስለዚ ክዛረብ ክኽእል ኣለኒ ነቶም ክሰምዑኑ ዘይክእሉ ዘይኮኑስ ነቶም ክሰምዑኑ ዝኽእሉ ክቕይሩ ዝግብኦ ንዖም እየ ከስምዕ ዘለኒ ምክንያቱ መራሕቲ ኣፍሪካ ዘይሰምዑኑ እንተኮይኖም ብዛዕቦም ክዛረብ ኣይክእልኒ ግዜ ስለ ዘባኽለኒ ነቶም ክሰምዑ ዝኽእሉ ነቲ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኣብዚ ሰምዓካ ኣብዘይ ሰምዓካ ደብሪ ኣይትመሃለል ዝበሃል ዘረባ ትፈልጦ ዶ ኣብዘይ ሰምዓካ ደብሪ ኣይትመሃለል ግዜኻ ስለተባኽን ዘለኻ ስለዚ ኣብቶም ክሰምዑና ዘለዉ ዝኽእሉን ዝግብኦምን ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ምዕራብ ኣንፃሮም ኣይትዛረብ ክትብሉ ከለኹም ጉድለት ስለ ዘለዎም ክእርምዎ ስለ ዝኽእሉ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ብዝኾነ
نالو مارس تابزغن ودينا أبكال أرستي كم زعينت تدلين تخينكم لايك جبروا ناتكم ريتو قدف بليز نزل channel support جبرنا بالكو كسانا بتكم تصبقوا من يلكم نابلكو تحمكونوا تشاو نفس وكف ولادي ندوقكم هروز اللو أقدر اسمعنا مجمريا نتمقشش ناتهم أكند نايك جاما وي آيفون تليفون كجوزو زفتنو نايك بركي وي ناي أبل بركن خجوزو بمنجد ستوك ماركت كمهرام لنا مخنيات تحادة زعرق تحادة قلنا حوار زعبي سلزخون هالاي أبتر في جزيوم أكند تي في وي جيمز صوتو حدش مرتنقو مهارو كمعبلون كن عدما مالنا أرأيهم كونا مالنا سالسايد ما صباح الجوا بأفريقيا عدنا نقبر نخل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن خونهم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرهم نزل ترينايا من ولي هوتهم كقص الويو نزك حق الزغل بروجرامات علنا توتاهم ولي بلاكم thank you very much